ole tun tum chu tun lai nu le pa tam takte boina hi chai hoila tha in ka ria hei tun lai hianin nu le pa ta tam takte min ti boi tu chu kan tlei rol te kan rol thar te kan thangtharte tai matala ulu tukhi ani ina langa abikin tunlaya hianin hei generation kan sang kan soi jing kai pona ka soi fo thin gen z kan ti le gen alpha kan ti ho te hi he an that cheriau gen riat mai ni nu le pa kan han ti tia alo ni deu vek maya ma ania ma ni uniform po no tumlo wo ma ni tiffin po siam tumlo high school kal to zinga po higher kal to po nu le pa ku ta engkim da nu le pa na an tir lo zon thil ti tummi alo hi tu le fa kan nga em mai ni kan fa te pon ni feka heng gen z kan ti ho te le gen alpha kan ti ho te hi thatchhia anga label thatchhia anga soyan ni fo thrina amero chu tun tuma hian thuk zokin zir chian tumta ila hei powerpoint nen karon in buat sa ya kai buat sa evena sa khop maya kai buat sa na te hi karon sierang karon soifi abokanga aku honna chuanin tleirol te le heng gen z kan ti le gen alpha kan ti te hi an that chabi kan ti fo thina pasa tun tu mai thuk zokin kan zir chiang dona he boina hi an nung chang an character an boina ai ma in environment kai noi an che vela thil thleng an nun chona thil thleng wangani mi thiam te chuan anti deuh hleka chuwang chuan tleirol te an thatchhia thangtharte an thatchhia ti hi adik rengem adik lo ni ta sela engtin nge kan en kolang ti hi tun tuma kan chai ho tu le kan zir ho tu ta na karon thlan chua chu ni a tu tenge gen z hi kan ti chuan in gen z kan ti chu kum sang ha zakwa som ko pasare tanga piang le sang ni le som pan in kar piang te an ni a heng te hi smartphone le internet kan ti chul nel masa te kha ani ami tam tak chuan in mizo society a chuan smartphone khoi lowin kan sei lian ti adikang asan chu gen z masa atir lam te chuan smartphone te kan mu an mu mal man big lawa amai ro chu khovel pumangai to chuan heng gen z te hi smartphone le internet chul nel masa generation te anni ve a ti chuan generation alpha kan ti gen alpha kan ti te hi tu tenge kan ti ve thung chuan kum sang ni som pathuma tanga sang ni som ni pali in kara piang te ani heng mi te ro hi chu first fully digital native generation an tin hey digital native ti le digital immigrant tin omta digital native kan ti chu heng internet te smartphone kan ti ang chi ho thil digital thil pian pui an no pan lai tanga heng ho hi digital native an tia amaro chu keiniang generation x te y te kum sang zakwa som sari sang zakwa somre chawa piang te ho khachu digital thilai a pemin kan pem lu ta chu wang digital immigrant min ti bik ta ni chu wang chuanin heng sang ni som pathuma tanga sang ni som ni pali in kar te hi generation alpha kan ti ho khan lo ni ta ni ti chuanin hetilai hianin en hawila kan du lai chu an that cherengem ti lai hi mithiam te chuan an nature hi an that chewe hrim an ringot lowa zirtir an ni dan le fui phur an ni dan kong kha dang zo kan ti ni zirtir train an ni dan le an in motivate kan in motivate dan motivation an don dan adan awang ni ti chuma an nature hrim ma thangthar kan ti gen z kan ti te gen alpha kan ti te an that cheringot ani lo an that heng an zoi ngoi anga kan khriat te thil ti na chang khelo anga kan ngai chu adik ani tu lai thangthar te chu ti ro ti lo hi chon thil ti na chang hi an khelo tlang puni chung ti na no pangten ni deu fek soi to ang khan mani underpen tak ngeal po suk tumlo suk na chang khelo o mani tiffin tur po siam na chang khelo an ni deu vek mai ni nu le pa han kal khomla soi khom ro an ni deu vekang a thil an zeilo em bok mai ni fiam thuin ka ti thina pol riat pol kwa ka zer kum te kha chuan kan chung kwa kan thing tu rakha dai vela mi kha na kharte batling te ka pu khoma kan chung ko thing tu na na kha chu ka che nga thei ti deu der to a polret pol kwa ka zir te kha chuanin ma se kan fa te polret pol kwa zilai han ngai tu ta ula ma ni thing tu che nga chu soilo e rel tak ngel pola thiam manglo ar tui kan thiam trok cho chum thiam trok an tam tak pe chu cho chum pon thiam lawa tin tam tak te phei chu
in chunga la chengai reng lo te na chin ka soita khan ma ni sikul thil tangel po mane in bo sei thei lo te kha an la ni jok ta ni ti chuanin heng mi te hi soita kang khan heng ang na chani an that chiat shima wanglam ai ma hianin an chena khovel hi aron danglam ta e mai nin te ni mi thiam te chuan ring nu ni avir chakta a digital thile callin eng kimin alu khatta achu wangchon entertainment kan teng chin thil nuam kha tam to lu tu ka tin rim ta ka na tho na kha atlem tial ani rim ta ka na thok ai chuanin thuak mang te kha an hlo tling chho ta tial mai sia chu wangchon rim ta ka na tho na kha mu tur om ta lo atlem ta tial ta chu wangchon tho rim vak kha an nu na aum ta lo chu chuanin mizo te na thatchhia kan ti na tho na chang khre lo le an ti turanga lumpo ti na chang khre lo kha an ron pung ta nin ten hi achan pakhat bernia an ria chu hei mithiam te chuanin instant gratification an tiani chu mi omzia chu a thil engkim himo allom man kha kan dong zung mai ni hei social media te game kan ti an khel reng chuan khami an game khela khanin reward kan ti loman an donang kha aron thlengal zung ta mo chu wang chuanin na muang changa thoang chi kha atlem tial ta chu wang chuanin kan thuak khianin voile khata loman don du ngal na voile khata hlotlina chandu ngal khanan khatzauta kha chu achan chu an environment a game te social media te lo omta social media chuan antina mi in reels an post one renga ngai lo reels chan ika chuanin he tilai comment te feedback ha ron kal hal zung ta chu tak chu instant gratification an ti chu lo ni ta chu wang chuan tengeni do theina te an nei to lawa zoimong na tho bek te thorim na te kha annu na hian omzia anei talo tel mai ni ta ni tin hey mishing a hianin feel good hormones an tia hormones sikhat ke mani taksa chhuak hlinom ta chu mithiam te chun dopamine an ti ta ni chu dopamine overload an ti an hi thangtharte hi ni to ni te ni achan chu engtik lai ma point an ma ni ti phur thei thil kha an in chunga internet phone tv wang hana tam talu tu ka chu wang chon an feel good nuam kan ti theina tur hormones kha atam talu tu ka overload an tiani chu tin an thluakin all samjok an nomna an mu theina lam hoi kha atam lut tuk maya chu wang chuanin khang dopamine kan ti nuam kan ti theina hormone chakha aron chuak tam talu ka overload anita chu ta chon engeron thleng ta kan kha khan addiction mo thil chin dok lakha aron ring chhota chu wang chuanin tun ma no pang in khel nuam an tiang chi te pona enge ni tuiche nuam an ti ang chi te cycle khal anuam tin ang chi te kha tun ma no pang te le tun lai no pang chin ang to lo reng ani tun ma no pang te kan nu le paten bazar local ve ta che an ti chong kan lo me maya mo thing phurna local ve ta che kan lui kalna local ve ta che kan lo thona local ve ta che kan lom lu tuk achan chu kha kan entertainment mu chon khani ta ni ma sa tun lai no pang te chu engtik lai mai point phone le tv internet computer kal tang khanin an ma ni ti phur the khan tong ta ka wang khanin dopamine kan ti kha feel good hormones kha an overload ta overdose ta chu wang chuanin thil lang khan ma ni ti phur tu atlem ta nin tiani tin kha khami kai noi che thil pakha chu kai pon ka soi war mai screen addiction kan ti phone te mo khang tablet kan ti ang chi addiction kha ronom ta screen time an nga lut tu ka chu wang jon discipline kha tlem tial ta tin an khan enge ken tel kan an mutlem ta ni an mengrei ta tun lai no pang te hi chu wang jon na thok tur khan tha an nei lo an te ni mi thiam te chuan mo na thok turin tha an nei lo an te tin chu ba ka chuan hemi che chhuana kan ti physical activities kan ti kha atlem tial ta pon lama in play na turawang ni tun la ezol no pangat phe chu pon in play hi a him lowa mun ma om lo bok ta atin lo om ta te reng poni se ai nuam zok nechina ka soi to ang khan instant gratification pe the ang kha in chung khana tamlu tu ka chu wan pon lama thian wa kom te ai chuan in chunga games khel in chunga thian te ne na online game han ka hu hawan khel te kha nuaman ti ta chu wan physical activity atlem tial ta tin ai mi thiam ta chuan sedentary lifestyle an te chu mi om zia chu taksa wa che chu kher ngai lo in chunga ti the ang chi kha kal tam talu kan nu le pa tam takin kan fa te pon ma chua kan phal ta lo ta chu wang chuan in kha khan an that chiat pha ta a thamman na lama khan I an kal pe ta lo ni an ti ani tin nu le pa te hi an fa te hi an protect na salu tu ka an veng him lu tu ka mo over protect
parenting an tiani overprotective parenting an tia chu mi om zia chu an fa te an protect na selu tuka nu le pa te an fa te boina zong khan chin fel saka no pangten har sa tak chung po zir ram mo tho ram tur kha an nei to lo tum po ni se tu lai no pangte hian ti ram na tur kha an nei to mang lo ni ha dam de le khazir ba ki phuri tan nei wak to lo mo a chan chu nu le pa te an ti sak veka ke ni chu kan ka ngai to thina kan le khazir na tur kan nu le pa ten min ngai to pui phalo reng kan zir na tur poisa min tum sak kha an asang per anita khoi skula nge akalang eng degree nge azirang ti te enge tiang ti lam ha kan nu le pa ten min ngai to pui phawak to lai no pang chu nu le pa ten nang chu ni ro chu in yang amo eng kim mai khan ti sak vek ta ni an manin har sa takin thil ti tong sar khoi kalau ti sakan kha anom pui kha ti sak ro kha tiang khanita tin har sana han to khan nu le pa ten kan protect lu tu ka zirtir tu ten tun ma jong kan min threm kha nu le pa thian min soi pui tung ngai lo rang tu lai nu le pa thian an fa te zirtir tu ten srem te an soi pui tung to ma engkim kha wang khan fa ten ti ram na tur zir ram emo tho ram ti ram na nun kha an ta chamani an ti tlat mai ni mi thiam te chon tin hey ti tur chan vo responsibility kan tiang kha in chunga ti turan nei lo tiela a chan chu in chunga nu le pa ten ti tur an nei lo emo an pelo ni thin ka ngai tu thina ei zola hianin no pangten na thok tur chuan mi ho satak ni angai hian ka ria a chan chu han ngai tu ta tamzo chu mi in hnuaya kan oma tu bang chuanin na tho tur huan han nei na tur kha kan nei lo ta mi ho salo loina ne are theilo loina nei boka mi tamber tuna khopui district headquarter te eizola te henga om te chu in chunga ti tur kan nei lo ta ni tin in chunga la khanin an poimo lo box an all box ya ti tur khan nei lo ta responsibility khan nei lo til ta ni hei ka ngai san mai piwan ram chuangi ruat felanu hianin mi zo mi pa te puitlin lo chan azia khanin an no pan lai tang nu le paten mo phurna ti tur kan petlem lu tukani ti kha aron jiak chuak te umai adikat mai ni kha chan chu abikin mi pano pangat te pe chu mei cheno pangjun la ziom lekta e rong bol te in suk te mun phia te kan la ti tira mi pano pangat pe chu kan chor lo lu tuka kan chor ve ni pon an ti leu an mo phurna tak han kan da lo ni chu wang chuan ti tur chan vo khan ku ta om tlem em to me chu chuanin an tha an se na tur kha kan pelo ta ni tin adang le a chuanin an ta che chana chuan an tulai no pangchu mo an nuam sato tuka in thu nu na ai khan he comfort mo khatiang lam le han kan kalpui to a hriom tur le be ram na tur ni chuanin hel dan kha kan zon pui to ni nu le pa in an ma ni khan ni ngot do nu le pa in kan zon pui to ani an nuam salu tu khinir got meni tu lai no pangchu ei le in turan niang nara engkim hin niang nar to meni chu wang chuan discipline in thu nu na ti ram ai kha chuan kan fa te mutan kham lawang ti reng thian te an tluk lawang ti reng thian te eyang an ei ve lawang thian te nei ang an nei ve lawang ti hlaw reng khan nu le pain hun kan mang ta chu wang chu an nuam salu tuk to kha khan thatchhia na ruama aron hring chuak ta tin chu ba ka poimo de umei pakha chu kan education system a hian hei thil lom ka ti de umei chu tun la ya top 10 ti bona lam hoi sarkar te na phoi ta hi tha ka ti em chan chu education system thalo chu thiam na tak aya mak mu san kan duwa top 10 ni tir te kan duwa pol som pass that tir vak te kan duwa mizoram a hin ka ti thina nu le pa tam tak hi min bum tu chu pangani sikul hi anin ka ria bikin private school ten thangala nan tum lu tuk na lama hian rizalan boy lu tuka rizalan boy maya ti chuanin distinction na letter mu mo to paralan tilama hang kan boilu tukta chu chuan thiam na tak wa puai khan mak mu san na tur khan bai hat ngek ringot maya bai hat kha thalo ka ti me lo bai hat ngai chin chu amaro chu hrechiang manglo bai hat te kha kan ching ta an ni dan tur dik ta kha no pangten an hriat ai chon mak mu san kha kan du ta tin sikul tam tak hianin zir thiam na tak pek ai chuanin sum hu khan du ta chu wang chuan sum hu thena tur chu zirlai no panga khanita zirlai no pang an nga thena tur tan khan pol som zirlai kha pol ko an ni lai ten zir tiran ti sikul then khoi ange ka hrelawa tak ani emphe ju ka hrelawa tin pol som pani zirlai pol som pakatan zirlai ten an zir tir thini ten chu miam je chu mithiam ten pol ko an ni lai an zir tur an duan thiam na tak kha khami tan kalpel de idon ti na ni ta ni tin
Paul som pakhat lai zirlai poimo lutuk nung chang poimo lutuk le concept poimo takta kha khatiang takta kani chuan an kalpel dei don tin ani tani chuwang chuan Paul som pani khati tha em ma sela zirna ta a thiamna takta kha mitam ta khan an nei lo pha don ani chuwang chuan education thalo hrin chu te po ani ve boke an tiani tin tunlai no pangtam takte hianin na an tholo na chan chu an na thona chan tur upper post kha fia taka hril an ni lo ni engwange ka thori mang engwai ka tho anga yang tin hey mithiam ta chuan lack of long term vision an tiani chumi omje chu hla tak thlir puya vision thui tak nei pui na tur kha an dong lo ni tiani a long term vision chu enge lekha izir thiam taimata kai tho chuan nakina chu tiang kha tiang chi vision mumal tak nei nang khan ta cham to chuwang chuan tulai Thangtharte hian purpose ti chan tu tha an nei lo chuan thorim na kha engani omzian threlawa thorim na chang threlo ni tiani mithiam te chuan chuwang chuan purpose dik ta kha hriat ti rangai ni tin tunlai no pangte thorim lo na pakhat bok chu mental health pressure kan tiang chir tak ril ru hrisel lo na lam mo hey tunlai no pangte hi anxiety kan ti te stress kan tiang chi an nei na sai me ma ka khan an mani a hey emotional exhaustion an ti ta ngui na kan tiang chi te mo te thin rim na kan an tiang chi te thatchiat na ang chi angalang thei ti zen na nu na khan mental health lama kan hrisel lo tak em awang hian rilu lama kan hrisel lo tak wen khalam kha aron lang chuak bok ani tiani thatchiat hrim wang ni loin rilu hrisel lo mental lama dam lo tlata in hriat na zoi tlata in hriat na tling lo tlata in hriat ang chi kha no pangtam tak hian an nei ani an tiani tin chuba ka chuanin tunlai no pangte pressure penasa tu chu hlo cham hlo na hi ni tani social media tang midang te nani compare ta sata social media hianin hlo tlin na hi all samde ongin an lan tira ti khan anon flex squal vela hlo tlin kha all samde on an lan tira ate usilawa ka khanin midang te ni compare ta nga tingi ani hen all sam ta ka hlo tlina changa te ka nei velo khata ta khan thorim tu na le thorim omzia kha an threlo tan chuwang chon kha fear an ti hlona khan nasa le zola beina kha ati tlaniam de izogani hlona an nei ta khan hlo chaman hlo lu tu wang khan ban san de inek te kha athleng theini te ma zo hai chu atam lu tuk lo tur angai ta ila tin tu line no pangten chel nan nei lo lu tu ka achan chu nu le paten har sana hote kan la vung waka tin kha wang khanin an ma ni po in chel tur ani ti khanin khelo ta tin heng no pangte hi chel tura train an ni lo ve bokani chel tur hian train an ni lo wa chu wang chuan athiam lo chu nu le pa hi kan ni na sa em bokani tin hei line asap toin karon da ami zo tonga da ai chuanin digital comparison an tia da china ka soi tong khan online a hian hlo tin na kan ti hi easy de ongin an tilanga ma se a phena struggle fight tur kha aron tilang chuak lawan ron lan ti lo chu wang chuanin no pangte khan hei thorim omzia khan khelo tani vai khachu mi pakhati america ra ma zuk jinan nuam khati lo khop maya tiana ron ho chon dita thala kan mu kha chuanin no mel de khan ron tilanga annom saklai chau khan ron te kan zuk kal chu nan thokna sal tu kha nom chen na hun chu kar khata ni khatte ba khi nei lawa weekend a ni khatte sangha ten mana barbecue ten ne ya an in khelve hun pokar khata ni khat chau ten lo ne ya kha an thorim na khan ron tilang silowa atien te khatiang deuh khani tani tunlai chon thorim na hi pitam takhen an tilang tlat lo la hi apoi chuni tin ti dan phung het nu le paten kan nei puilawa muthun le na tho hunte kan vong mu mal lawa khak tin mani in thunu na kha atitla niam ta thina ni tin no pangtam takhen enton tur an nei lo wa role model tur an nei lo boka puiting te po phone a kan boilu tuk ve bok thina tin in mawhphur dan diglo in motivate dan diglo hi omani thil le rang hi a reason zon lutuk no pangthei reasoning an mamo a purpose an mamo kan ti rual chi hianin achan le awang zon le lutuk na hianin thil ti boy thin achan chu kan omnei kan hriat reng tu chu third world country sa kan omta no pangte hi thorim chan tur kha zon waka ngai lo survival khelani mo hausa kumza dei khol to hi kan la om mang lo nia kumli nga na kan tholo chon tla chetur mizoram mi hausa kan ti te po hi kumli nga
na thok mu malon chon ta che thei de ufek hin la ni chu wang chon kan tu le kan fa ten survival mo din kho chu na tur an khela ni ti hi an khelo thina tin I kan in motivate dan tam tak kha a tha tok to lo ve boka tin chakna a in anglo ni ti hi hriat a thakop ma tu lai thangthar heng clearol ho te hi an creative em I tech savvy and technology lam thil hi an thiam chak em ni amaro chu an tlak cham be thung ro chu chelna te ti ram na te kha an tla chama an wa thatchhia satler ngot ni lo khan tin an omna environment hian an nung chang asiam thina ni I chu wang chuanin an nung chang hian cherani dan an environment kha aron tar lang thina no pangan thatchhia ni chuan nu le paten kan fin fia ngai lai chu eng environment nge ka fa te ka pek en environment nge ka tu le fa te ka silent tir ti hi kan chi ka kan hriat nge ngai ta ni tin no pangte hi va blame va mo pu ringot thian an mani hi asiam thalowa hian in mo pu na in blame na hian a in siam thana dal thina an mani va hriat thiam a hriat thiam chu fui phu na hian in danglam tur hianin atan pui thei zo kani chu wang chuan enge an ma mo dik tak chuni ta ang ti la hi poimo ta om zeneya kai hruaya enge ni chin tok ne ya kai hruai kha a tha ni ti kha a tha em ni tin in motivate satli ai chun routine pang hi apoimo ti hi kala ron soi chhodona ten in siam that fat thi a tha ni chu wang chuanin khang kan ron soi tak sang atang khan hretai la ka du chu tun lai tle rol te hi an thatchhia ni ringot lawa zirtir an ni lawa train an ni lo zo kani mo an thatchhia ni ringot lo tai ma turin train an ni lo chumi konga mo phuna saber chu tu tenge kan ti chon nu le pa te kan ni ta ni nu le pa ten kan tu le kan fa de kan train lawa tai ma tu le chel turin kan train lawa engkim kan ti saka chu wang chon no pangte an chel ta lo ni ti hi nu le paten kan hriat angai ni chu wang chon gen z kan ti le gen alpha kan ti the an sual ringot lo an that che ringot lo train an ni dan adik tok lo wang ni ti chuan tuna hian nu le patena ma kan lak dan tur karon soi chun zom le ngal dona engtin nge heng kan rol thar kan thang thar that chiang alang zoi ngoi ti tur mu mal khelo an ma ni ti nge tur po khe mu mal lo te kan train ang engte kan en kolang ti lai hi mi thiam te thuzia ka tangte atang hin la khom ta ila train ka ria helain kan phian ma sak tu chu heng kan rol thar kan thang thar le that che tak tak ni ta sela an du zong game an khel don chon dar ka re tak tak an in focus he chu an du zong ni chu mi om je chu an that cheringot lo an du zong ni chon re tak tak an in focus setin an hlut zong an values an va value thilmo an value thila chon an hlut an thil hlut zong a chon an thokrim le em ni mak deu mai chu le rol thar that che tak tak te valentines day an start the thil pek na tur ni chon mo lean lai hre mi alo na tho te khan zak le chuang mi alo ni mak lutuk tin har sanen that chet wang ni ngot lawa hoi zong dik direction dik kan pek chuan heng mi te hi om zenein nan thok theini khovela generation na thok na sa ber chho tu gen z le gen alpha te an ron ni chho ta mai ni ma se an ma mo ta ka chu direction dik hoi dan dik le enkol dan dik kha kan pe ka ngai ta an that chen ringot lo kan hoi tir dan kong kha adik lo ni chumia chon kan hria tu chu tirlama po karon soi tak an har sana dik tak chu overstimulation ka ti na china ka soi tak khang ang games te instant gratification ka ting chi anga wang khan stimulate an ni na salutu ka an mani kha chu wang chuanin thil boring anga lang laka khan an che hlei thei ta thin lawa tin nu le pa ten kan discipline tok lawa kan fa te kan hlau lu tu ka kan discipline ngam lawa tin mo phurna kan pelawa tin anuna routine mu mal kan nei tir lawani hetila hianin he poimo deu mai karon soi chhodona chu heng phone culture kan ti screen time kan ti ang chi mo endless entertainment ani top mai ni entertainment ka top thelo engtik la an tholi ma an mut thleng hian entertainment om ta kha khan thori mangai lo reng phone an khoya an thai thei chon tok chi mai ni chu wang chuan khang khan an thuak kha thorim na avoid turin thorim na kalsan tu le thorim na tu lo ang khan a hriat tir ta thina ni chu wang chuan kan ti tur mat saber ta chu ti tur le ti lo tur fel fai ta ka ri kan khamangai ni in kai khoina mu mal tak hian hriat thiam lo na confusion hi ti tle mani
tin limit kan nei tir omang aya bituk chin a omna he no pangten no man ti zo kan an in la so no pang hi du to ka an nuam ti zong hi khapna telmi lo ti hi nuam an ti tak tak cho me lo amaro chu an edik lak lo to chon nuam ti lo ma se drugs edik ang chia khan nuam an ti wang poni chuang lo in normal nan khan an ti to thini chu wang chon eri kham chin kan nei hian no pangte ma ni le ma ni in thunun nei na nei tur khanin apui thinani chu wang chuan apoimo tamper chu ti tur le ti lo tur fel fai taka ri kan khamanga ya fel fai taka kan riat ti rangai ni tin na china khan ka soita khan chung ko ti boy tu ber chu screen mobile phone tablet computer tv te ni ti kan soita ka khan screen rules practical tak khan kan siamangai ta ni in kai hloina dan kha chung kwa kan zamangai ta chumia kan ti nge tura chu cho ei lai hi chuan tv le phone te hi en lo tira thaber en tir mi lo tur cho ei lai chu chung kwa ti ho nan te chung kwa thil ti ho nan te man tur ni tin lekha an zir zo ma chuan an homework an ti zo ma chuan phone emo tv an en tur ni lo ani ti tur an ti zo ve photangai enga moni ti tur kha phone en ma in tv en main hei iti tur ani ti kha kan pe tur ani tin mutma dar kar khata hian phone hi da tir to a thap perani ani lo chuan an mutma thlengan en chon mutan har sat nge no pangi kan fa te poni chiang lu tuk practically ni tin ka moni an muthil don thlenga mutir don thlenga mutma phone an khoi hian an muthil an har sat bi me mani tin an phone en hun tur an screen time hi lo chho vengai lo chuak ve ro se hei hi ti fel phot la chumi nuwa chuan en thei chawang tiang chi kha kan nei tu chu screen rules kan tiang chi phone le tv en dona kan ti tan thai mem le kha mi chi ni zir zo phot la homework ti phot la o choti not photang ti tenga moni ti tur kan pe ka avalo chu ave on screen time poka anvalo chu ave ngai ni nilawa du huna en the angan in nge an du hunan en chuan thatchhia na bak a thlen lo ani tin ala hian poimo de umai chu routine mu mal ni tin zom tur ti dan phung nge thi chung ko hian kan nei tur ani in fui phur na ringo thi tolo in motivate ringo ta toklo achan chu soi tong khan an ban phaka engki ma om to a thu tha satler ringo tin an nuna na thok to lo chu ai chon routine siama mo discipline siam tur ti tur pek tur ani ti dan phung het nei routine nei hi consistency kal phung het min nei tir tu ani ti hriata tha khop mai chu wang chon ni tin no pangte hian anzom tur tleirol te hian thangtharte an anzom turi chung ko in kan nei tu chung ko tam tak chu du huna kan thawa du na cho kan aya darzat engma pokan bituk lo khatiang huna chon no pangte hi an that chelo theilawa consistency anuna am theilo tani ti chuan daily routine nei theina turata na sample chu karon da heng te hi poimo chuni tani an tho hun tur dar bi hi bituk turani dar sari le achan ve ma chuan sikul kalnia chuan dar sari mai nan thong nge tur sikul kallo ni an chol ni chuan dariat mai nan tho turani o dar nga mai nan tho tu ni dar ma khatiang khan nei nge tur tho hun dar bituk turani tin le khazer hun bituk tur tlaya an sikul ban vele an homework an ti turani mo cho ei kham atanga zandariat in kar chu le khan zir nge tu ne tiang chi te tin in chung khora an na tho ve tur chin khabi tu nge tur ter ano pangte po la ni ma sela furniture tal ano fai ve kha angai do kan tal arim thatangai tlem an ron len deu chon mun tal an phi angai tin thleng tal an silangai khatiang ka in chung khor an na tho ve chin tur kha bituk sak nge tur ani tin in ti hlimna kan ti entertainment kan ti hi nei tir tur ma se achin tok nei tir tur ani an du ang chen an tu chen nei tir tur lo tin mut hun tur za thi bituk tur ani engti khuna nge dar engza ta nge mutang dar kar engza nge amutang ti engchi hi bituk nge tur tu lai no pangte nu na har sana chu an mu hil lei thei lo le an mu hil tlem lut tuk hi apoi em ni tin nga tinge ani le khatianga daily task kan tiang chi pek kha that chan vo mo phurna pek that na chan chu mo phurna hi nei tu ownership apeni nei tu ve rewani nga inchung khan ti tur chan vo pek ani chon nei tu ani ngai ni tin nei tu ni na hian discipline a keng telani ati chiat chuan nga tinge sarkar sikul ten ti chiat
private school te anti thathin kan ti chuan private school a chun an school anti that kan a hlok na kha school nei tuina tela thok tu nge khana tela sarkar school a chun ming that ba kha lo an hloina tam pha lawa thatche ma se teima ma se an hlo kha ngai renga chuwang chun nei tu ni na khanel chu chun discipline khan nei thei te lo ni tin discipline an nei hian enge ken tel kan chon thorim na hard work kha keng tel tat meni chuwang chon chanvo le mo phur na mu mal tak pe khi a thaem meni tin khata khan poimo ta chu kummila chanvo le an ti tur pe khi thaem meni enge kan ti chuan an kummil zel khan kumlama lo pangdeu ni an ma ni room ti fai tir te mo tin chauka an ti tur chin pe ka alu vel te mo alo pon artui khe mai mai te tin u zo kan ni chuan an nau te hi en kol tir tur an take care ve du ni an nau te kha khan an ma ni puitlin aron keng the tin ka ngai poimo chu tun lai nu le patam takina ti na chang thria to lo chu ko khan le khotlanga an ti ve tur a poimo je kan khil tlem to ni khotlanga chia thata mei chia chon ti ve tur nei mi pa point ti ve tur nei mi pa ni chuan thlan le mo te mi thi na kal te ni ta tin nula tle rol te ni chuan mi thi bu fai khon te tin chu ba ka engeni thingpui lum te thingpui sem te lo ni ta tin chu ba ka chuanin ko khana poni ta sar ti ve tur zel khan nei ta ni an kummil zel khan ti ve tu nei kha kha kan ti tir tu ni kan tu le kan fa ten kha kha an ti na sat na chuan an ma ni khan mo phurna responsibility ne kha khan puitlina le taimak na kha aron keng tel chho ta thina ni ole nu le pa tam takina kan ti swal ber chu kan puina sal tu kan tu le kan fa te hi mo lo pui man mo zel su engam hleka har sanan to ka in pui zung zela tin an kummil to ka har sana an nei te ka an fight ve turani an kummil to ka an nei te kha an ma ni fight lo nu le pain kan fight sa kan ti sak fek zela riat reng tur chu har satna struggle mo har sana kan ti kan struggle hian chakna siam sak thine ma se tu line no pang chu eng main struggle to lo nu le pain kan ti sak vek to chu wa chon rol thangtharte thatchhia nai nu le paten mo hi kan phurna sa em ni tin taksa che chuak nge na tho hi uar atha khop mai a chan chu taksa che chuak nge na tho na hian rilu ati thiang amo ati chak bokani no pangten physical activities an nei ngai lo chon nu le pa tam takin an tu len fa te inan tom chon an lom ringot ani to reng lo ni no pangten physical activities an nei ve an nei turani ani lo chon restlessness kan tiang chi hei om le thei lo ang chi kha an nei na sa thina amaro chu physical activities an nei na sata taksa che chuak ngeya an va che na sathen an mania chelna asiam thinani mi chel kha asiam chuak thinani ani le practicala physical activities kan nei theite chu engtenge kan ti chuan sport kan ting chi te exercise lak ang chi jong ha chu kan reveka soi fi angai lowa tin lir the kal vek ai chuanin ke kal te po hi kan zir tir ve te po angai ni tam tak chu engki mi lir then kan kal ve kan fa te nai te dora po kal don sela scooty in kan kaltira ke in kalvero se mo kha khan an mania physical activities an nei khan chelna siam retin in lama anti tu na chen ka soitang khan chauka ate in ti fight te got life pia fight te atiang khati turan nei thina tin no pangte hi ata ana thade uma sen chung ko jong kan ti ve thelo chu chuk tu huan siam hi ni tingtlang om tin vanei na chu in tu lein fa te tan chuk tu huan in siam the tha mai ni tin khang chi activities ka chu soi thui ngai lo in ref mai ni hei ta tin na china atilam han ka soi dong kan no pangten anti chan turan khelo ni purpose a chan le awang kan khelo ta chuwang chon a purpose kan zirtir tu ni thalai te hian atum purpose an khria chon an thokrim ve mai ka ti to kha chuwang chon no pangten una hian value system dikle purpose dik kan tu ngai ta a chan le awang an khriat khanin an mania chakna thar a pe thina ni tin vision mumal nei ne hian an mania chakna siam sak thina hi kan chung ko in itua kang hi kan in ren chon hi kan ti tan hi kan tho tlan chon motor thar kan nei theng an opon thuthleng thar kan nei theng khatiang chi kha kan ti chuan no pangte poi an lo taima ve mai thina ni tiani tin chung ko din mun fel fai ta ka hriat hi hriat tir hi tha chung ko a no pangte re theilu tu anga hriat a thalo in hriat tira thalo chu ti ro chon ol sam lu tu anga thilan hriat po thalo ni a om to kham ta chuan chung ko din mun dik takha no pangte pon an hriat ve hi angai ni tin na tho le reasoning kan ti hi sui zoma tra maya
chuta chon kan sui som dan tu chu na tho na hian za om na dignity a kenga ni ti hi khriata thakop mai tin na tho hi chung ko chom na ni ti te pon khriata ngai tin na tho na hian chung ko mai lo society tan ram tan atang kai ni ti kan khriata ngai tin apoi mo de chu na tho hard working mo tai mata kan na tho hian pathian a choi moi ni ti poino pangten an khriat nge ngai ni mo no pangte thorim na lama hroi tur poi mo le de umei chu an fail an hlo cham hi kan phal sak turani eng tik lai mai po hlo ting reng turan ni lova mo hlo cham hi zirna ne na inzom tat mai ni no pangtam tak chu zirnan hlo chama ei tura po pol som pani result ten ron chuak ta no pangtam tak chun hlo ting ve lo ta khatianga khan kha poiti turani rual ron poiti lu tuk turani lo achan chu failure mo thil an hlo cham na hian achang chon mi puiting zo ka te po acher ve thina ni tin anti sual pala hian ti zaka hau vaki thalo zirlai kan zirtiranga ma se kan zirtir kha min in hlau tir ngai lo tu le no pang ho hian min hlau kha a tha reng lo ni tin ti tur thade mai chu an effort an pek an thasen na kha kan fak turani an hlo chua lam ni lo khan mo a result ni lo khan an effort peka an kha kan fak zok turani no pang the hi talent an nei mai thei ma se an talent an ma ni thiam sa ve reng thilai chon an discipline thei top so an ti ram na wanga an thiam na le an ti kha kan fak sak zok tur chuni tani an ti ram na kha kan fakanga amaro chu ti ram that jele ban sana poije tha kan ril zok turani atin an thei top chuana kha kan choi moi turani a result ni lovin helai takhi mi zo nu le pa tam takina kan ti sual chuni kan fa te an ti tha chawin kan choi moya o thei top an chu avena har sa chung an zir ve ram an ti ve ram na lam kha an effort pek lam kha kan hlutna chang kan threthin lo ni tin no pangte taima tur chuan compare hi thalo no pang dang ten khai khin fo hi thalo em mai ni in khai khin hian phurna ti bo thin min khai khin vezi anti mai ni tin mitin hian in zin kong in anglo vek kan zo ti hriat tur kan fa te zin kong le mi fa te zin kong in anglo kan fa te thiam zong le thenom fa te thiam zong in anglo an mi mal anga an thana an personal growth akha kan focus zok tu chuni ta ni achan chu personal ta ka an growth na le an thiam zong khai nang lo ka ti to kha chu no pangten en hian in midang te thunun angani khai khin tur ani lo ni tin no pangte taima tura kan kai hroina konga poimo chu life skills kan zirtir hi poimo ni life skills chu nge kan di chuan time management kan ti hun man dan dikte mo man mo dante man mo lo dante tin sumle pai an handle dante no pang hi sumle pai kol tir lo tur ni ringot lo heti chin hi tun kara i man tur ni a heti chin voine man tu ni a i call the chuan i call anga i call the lo chuan nang man i tuarang han tiang chi an mani an in rena an hlo chu turte tin an in ren lo an tor na tur an ma ni ngen ataka tor tir ve tha tin no pang the goal set saka tha mo enge an thlen tur chin goal set saki tha em tin an ma ni self discipline zir tir kha tha em ni self discipline zir tir dana chu hei ka soi tong khan nu le pa tam ta khian kan fa te kan ngam to lawa an ma ni in discipline tur kan pui lawa phone min pek lo chuan chumi min lei lo chuan ka chu ti khatiang an han tia kan hlau em ringot me khatiang tu ni lo kan fa te chu kan thunun vengam tu ni chu chuan an ma ni self discipline zir tir ta mo pe lo chung po ti tir kha thana chan chu kha khan an ma ni in thunun na atu ta thirani tin poimo em mai chu role model an nei anga ya en ton tur example khan mu anga ni no pangte hian puitling te an copy thina nang mana self discipline in chon I self discipline kha I fa te self discipline alo ni anga mo tin I chin dan I habit kha an habit alo ni don ani chu wang chuanin no pangte taima tur kan du kan taimak ve angai amar chu nu le pa tam tak taima hian fa te ti sak ve kan ching khalam ka chu ka soi ni lo ti ro chu hriat to ni nu le pa chon fa te zei lo chuan ti the kan mu thei lo thin kha tur khan ni lo zei lo chung point an ti ve tur ani tin kan ti mi lo tur mi thiam ten an soi fo thin chu no pang te hi win vak lo tur ani win vak hian an nun ati che thei thir ani an bula thin rim fo te thalo tin no pang te khai khin vak lo tur no pang te hi na china ka soi no khan an ma ni string nun jin ko ain ang lo vek khai khin vak hian thil tha thlen lo ni tin thil hi give up lo tur ban san lo tur kan zir tir angai ma ta ka ban san poizia hi kan hril tur ani tin
no pang te thil kan zirtir hian kan hriat reng tura chu kan thunun na te an mani kan zirtir kha atira chon uak lo angin alang mai thei ma se uak lo anga alan lai poin kan ban san tur ni chong lo reng reng a chan chu voile khata change voile khata athleng thei lo ti hi nu le paten kan hriat angai ani voile khata change athleng thei lo reng ro ti point karon da ta kan hriat reng tu chu hei ni ta ni in siamthat na yan hun rei ta khadu voile khata no pangten thangot thei lo mo discipline nei taka kan ti ram kha poimo ni chuwang consistency poimo a in siamthat nei zan khathil tu lo thleng tur ani lo ti kan hriat angai tin be fat hi consistency kan ti hi danglam thut a hian tlo zo khani kan fa ifa te kha voi khat I hawa wang voi khat I rila wanga fel ngal tur angai su be fat angai ani pon an fight veng nang poni fight veng chung koin kan fight lang kha khan anuna zoi danglam na ron thlen dola voile khata an danglam thut na kha atlo lo jok thin nangma an hlo awang te poni mai thei tin engamo nei lo an hlo awang mai te poni thei tin hote angalanga bul kan trananga mase kanding net tlat turani hote angalanga bul kan trananga kanding het tlat turani thil hote angalang no pangte kan thunu na khan achang chuanin din nge te po har thini tro ma se din nge tlat kha poim em nu le pa te kan ding het zo lo thina kan lo pui le thina kan lo ti sak le thina ni tin hey tun tum chu ka presentation hi ka ti rei de le ka kai buat sai da sa ka ti kha ai buat sai da konga po ka be re ania atop khana na karon du chu hei hi ni tare heng gen z kan ti le gen alpha te hi hopeless be sei bo an ni lo ni soi sel ngot an thatchhia ti ri ngot emo an zeilo ti ringot ai zir tir an mamoa an mani hi an zeilo ani ngot lo nu le paten kan ti tir lo wanga zeilo ani ti hriat turani kai hruaina mumal tak hnuai chon hruai tu chakle mani in thunun thei tak ani thei ti hriat a tha kan tu le kan fa te hian potential ro puilut tuk anei thei na ro puilut tuk anei ma se chu chu nang le ka hian kan hai chua saka ngai ni hai chuak thei tur chuan atti a anti ve ngai kan leinat lutuka kan khongai lutuka kha khan an mani a chakna an mani a theina te kha kan hai chua pui thei talo thina lom chu wang chuan ifa te kha leinat lutuk su chu ai chuan ifa te khan an chakna an theina ka hai chua tumla iti sual ngai lo a to pera chu hei kan thutluk na tur chu lo ni tani kan Thangtharte an that seringot lo kai hruai an ni lo wang zokin thatchhia angin an lang tamai thina ni an ma ni nu na thatchhia ngalan tir tu chu phone an mangna sal tu kha nu le pa ten ti tur kan pelawa routine mu mal kan petto lo kan lei nat lu tu ka kai tho kan khrea na tho tir kan khrea chu chuan Thangtharte thatchhia angin an lan tir ta ni chu wang chuan Thangtharte an thatchhia kan ti chuan Thangtharte thatchhia chana hian an ma ni chaw ni lo nang le ke hi mawhphur tu kan ni chu wang chuan kan siam thadon ani chuan nang le ke hi no pangta zirti na konga kan than har angai ni ti hi ho I thei ngi lawang u lalpan malmin som vek ro se amen